مرحبا جوار خوش کو براین دلال استخوازم بیرو هنکی بحثا شخصی خواه بکم و هنکی هم هفدورا بکنم گله که اولش مراد بین حیرات بین خلقش ناوی خواه پاش ناوی خواه دنویسیم تو چما ناوی ملتیش بخواه دادیم مله من چی بکنم یعنی بلکی سارکتی میشیش ملتی حزنت کرد سال 1971 من دبستان سیرتی دخوان تردین ایلکو خور کلاس 4 sınıf من قارنا خواستن بابا من از کردم بریم چون گنده کی آوت مدرسه و خاطر سیده و حوالا خواست چو وقتی بابا من چو الپی بابا خواه ایش پیراده کتن داری معلوم باخچه جامعی ده موسال بابا خواه نیر بابا من حتی چو وین ده بو از پی گریم بابا من خدیجه رازی برحمه خاله که به میلیون خاطره کن لئیوه تواجی کن حتی بابا مرساخ مرو قیمت تاوی نزانم و حتی مرهم دخونن لیسه دخونن هنکی وان انیورسیته دخونن لبیشن خیمش بابا خواه پر زانتن بابا مباکی یعنی سال خود داد بشین بابا وان باکی خان نچون دبستان نخوانده بشین لی تجربه وان اجمرور عینی قیدی روژی رونایی بو چو وقت مرد زانه چو وقتی مرن باش مرد بید زانه بابا من جه ملا پر حزد کر جه علم دینی پر حزد کر و یعنی حرمت کرد اما ملاد سال زاروی دامانت خواست دستی مرا پاشکی به سر انیا خواه و ام حیشت برابون با من هر حیشت براج دابو برخاندنی کس نبو ملا جا دورا کم خواند از بو ملا با من جمع گلک حست کرد حتی جاره کی یعنی جارن کو ام لجریان جاره کی براکین پرسی گو با تجمع کشتا پر حست که اما گو ملا نتیدا گو ملا نویا دی نتیدا تو فرج ما کی هست کی گو چما اونت دا گو امزان تو فرج هست کی گو لا ولا ما گشتا دا خواندن و نه ملا و نه خواند ابو ملا نجی هست کم یا لوی مدرسه دا ملا کی جالی بوتان ده هات هنه کوار دستی بی دامون دوان کوار دا فوترافی وینه ای سروک نمبر ملا مصطفى برزانی پیشمرگاه هبون تا به امزارو کن منه زانه بون واسه دا وانا کینه اف قهرمان پیشی ملا مصطفى برزانیه اما ملا مصطفى برزانی وانا جی پیشمرگی بینه دخوازن کردستان دبن اشغال عراق دایه جوان بقاتین دولتا که سر بخواد چکن ون باور بن دوی زاربطی خود از عشق ملا مصطفى برزانی بود من پرش ملا مصطفى برزانی حس کرد اومد دل خودت گو مدگو گره که از بخونم بم ملا بم قدیم ملا مصطفى برزانی یعنی خیال زاربطی بود تابین مخوان از بوم ملا لی قدیم ملا مصطفى برزانی جمعون حد باوی من زیادره اما ان هندک به منطقه خواه از فکر آوی دامن در ریچ آوی دامن وی ممنونم ما جمال کردا راتب دانه راتب هر فقی که 3-4 مال دانه امن چون گندیا و روشید مال خدا چی کروانا بکرم تباخ ما تجاد کر ما جواد سه تباخ دا سر هفدو سه تباخ ما دا سر هفدو مدانه دهات هر فقی که ورش چد مال خدانه منان خواهش لطانه ارتی ام فقی رو دونشتی مدخواه روی جاره که مدنان توب دکر جناوا گندیا هر کس مالی و کفشه بون ناوی راتب فقی دیده بن یا گندوان دا فقیه بن یا جی خانده بن دزانن من راتب خواه روی جاره که دانه دهاتو منه که نیو رو تخوارنه که ایواره گرم کرد و خواه و سا مخوندن خواه خلاص کرد بکی بنانه کردان نان دام راتب دان ما گو بخونم ببین ملاش برای خدمتی بکن ما جی خواند امبون ملا و پای خاطر ملا مصطفى برزانی بجین از ناو ملاتی پر هست کم مثل که گلک باشه که مرد ریاوی دا بکار بینی وره خواه نفروشه تو دولتی تو دیانتی تو تشکیلات که دینی تو پارتی و ریخستنه کی چه دزانه آخواده جبو اولا خواه جبو ملت خواه نفروشه وجدان خواه نفروشه چه دزانه ویج ملت خواه را راست بیشم من عاد کریم از چه بزانه بم جه ملت خواه را راست بیشم نه چاوی من لمقام و موقعی کی نه چاوی من پری کسی نه چاوی من زرم فلامیش کسی را بکنی یا بم بردر کی کسی
از چه زانم ویج ملت خراب بشم جبو خاطر چه جبو خاطر که او بون سدم خواندن من وان مدا خواندن اجد خوازم yani دینی خوی وفای تقدین وفا borcu evi بدمان tabi دفقیتی da gelek jî ew çêdibûn gelek jî bêjin bîranîn xatirayê me çêdibûn ez û hevalekî ez bawerim belkî salek da ji min mestir bû ew jî tabi xwendibû mela navê sêdaya Melahatê dikarim bêjim em bi hevdora diçûn ratibe em her du jî zar bûn küçük de hatin me heşa zira we ji wê tirsê jî em her du bi hevdora diçûn me ji malê me top dikirin me ji malê wî jî top dikirin bi hevra çûn bi hevra datin rojek em hatin qişir taxê ber loda li ber loda nizam çawa bû tebaxa a destî wî a dîhar ket çar tebaxa destî wî dabû çar jî destî min dabû tebaxa ewil ket fereqa wextê ket ew tebax jî helaw bû ev helawa entabê çi jê jî kiribûn xwedê ji wan razî bin helaw wextê neket tebax ewa bela wela bû li wan dera dî me nikar top kira jî em çûya me got hele etiqa ve mijerat got etiqa bi welet te îro nehişt em ji xwe re helayê bixwin ew kisî me çû dilê me ji gelek bi helawan me şewitî em hey diçin hey jî difetin lê dinerin dilê me pê waye me dî pîrekî hat li ser helawê sekinî ewa qedî Mouristanê top kir xwar top kir xwar top kir xwar îja em çûn roja dinê em carin hatû de me dî pîrê wa li wê derê sekinî me dî etî ku pîrê bi xwedê îdî heta ez saxibim ez helawê naxim û tu jî naxî yani ew rojekî wî derbas biçû îja ya ez dixwazim yani ew hevalê me yên ku dûra înternetê danin melanin bi îftixar navê meletî dênin ser navê xwe eyb şerm herkes bi mesleka xwe îftixarê dike ew jî wî navê dênin daneynin jî Kurdaya ez kirime mele ez wî navê îftixar dikim mesleka pêxemberê ye û nanê xwe jî daneme dênî wan ser stûyê me gere em vî navêhanê ji wan re xizmetê bikin bimînin xêrê xweşiyê de